15. Počivati. Ja. Na misli, da grem tukaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart! Ja, to moram dati dol. Da sem bolj aero. O, dober dan! Ja, bo. Sej segmenti začne tam na Vinka. Sem gledal. A? Sem tam, sem gledal Strava. Segment. Sam Arek pač. Sem tudi gledal, da nam bo veter malo pomagal. Ene 25 sekund. Ja, tako kaže, ki sem je kazal. Izgleda pusto spredi.
Tako nikjer nobenega. Očitno sem mogel tu navaditi. Classic. Vemos. Malo piha, ne? To so me zametali delal. Ja. Niso danes pogoji za rekord pres piva. So? Ne, malo. Pa piva na shodnji, domov piva. Sam kakor sem gledal, Bilo še po 15 vodov manj. Pa več je dekina, to pa je jugo. Ja, to je slabo. Sam kakor sem gledal, bo veter pomagal. Od segmenta tega naprej. Kao 25 sekund zaradi vetra. Od ovinka tam. 41, tam nekje 41,5. Tiska cilja 41 za mano. Ne? Tega.
Ok, pobegnil. Zdaj imam veter fajn. Ajde, Matjaž! Dvajset minut. Aha, ta prav.
Nas bojał jel. Nas bojał jel. Ja, 12.
5 minut.
Pacę i szerzej.